voin date ni som pakua tharuk ani a ei san chin te po han tar lang veila thome ka vok in te lo tar lang ve jong sokila ei sir ber len chaklam sir ber ani a chuan chuan len chakla len thlang ka siama chuan hei ka vok in hi han en ula ruak thup to mai ni hian ruak thup to mai ni vok om to lo wange tiang taka ka vok in a lo ru na chan testimony tlem han sei ka dua vok lian pui song a ka da phei thup na kha lo ruak to ve ka kumin sang hi som ni paru a vok hileng zek chu anna boka ka vok ka chan so de vek ka lian pui ni thoma chuan vok si an ron kal kha ani tel hianin an laptop top hiani ber maya hianin ajection dam thei da lo mo tin antibiotic in ka chiwa amai ro chu antibiotic in na thok lawa antibiotic in na thok lo ti ka hria ta tang kha chen ti dam thei lo African Swine Fever ani lo chuan PRRS viral ani nge yang tianga antibiotic in na tho thei lo chuan ti kha ril ro lo om hala ti chuan mishing lama ti nge na om to lo ti lai tak chuan maralen pumma hian ECM ko than zong in KNP week an manga chuan KNP week an man lai khan ki mani ko than mang top lovin Hebron revival team te kan ruaya bu lal khamona te kan ruaya a team tenen chuan solois zai thiam tak pu thiam chantira kan ruai boka chuan ka vok sileng an thi zo deuh vek to tia khan pu thiam chantira kan roi lai tak hian bu thamuana thu sei jan ni lai jana hian thiam chantiran la sa a chuta hla sak chen min hnem em maya min hnem lai chu ani chu ni tan ni le tha po ani chu ni tan ni le tha po chelding thei ti la kha an sa kha min ron deng dot maya ki ma ta na ni ti hi chiang em maya ti chuan ano alo ni mo ni le tha meu po lalpana du chuan ka tan hena chelding theya vok hrileng kalmek bo hi a chelding the ni ti ka ria a pathian hena ka tong trai ta a ti chuan pathianin ka tong trai na min ngai tha adang zong hetia ron thikal fai vek si khan mi hi aron thleng lo la ron thleng lo a helam apin dan le lama mi chu thi le to a helam le lama mi hi an thi to a ti chuan hemi hi alaron kai lo sia ti hian ani chuan ni tan ni le tha po chelding thei ti hla mangin pathianin kan hena thu seya ti chuan pathian mena ka tong traya lalpa ni le thla me po ka ta ni cheldin thei chuan African Swine Fever nat na po ni sela idu chuan I chelding theya itan a har lo zia ka se tin pathian ma ka kuna pathian ma ti tak zetin ka tong trai na chu pathian in min ngai tha a ti chuan pathian na tho chu ka hmuta hey midang an thi tangin thlanni na ni to ani hi vai te khat ma choi tui lo pon nei lo tui takin choya a pachi tha tu ani a hey tukin jing phei chu voin hi ni kuat tharuk ani a wena hian chi tha turin tukin jing ka kai chok hial to don an voin ni som pakua tharuk ani a tukin jing a phei chuan chi tha turin veng hlet taka ka kai chok don ani thil lo om theina chan hi
Hebron Revival Team Revival Team te rong bol na ra chuak ka tilo theilowa Gilgal Koutran ECM Gilgal Koutran in kan roya chumia an rong bol na ra chuak ka chon hei hi adam ta ka tilo theilo ni hei hian nat na kai ve lo ni pathian ha thoro pui tak ti chon hei ba khi chaklama pali ala oma khila khian len chakala om fowa ka chon vok pali chulai chon kan da vok rileng kalda na chuan thivek turanga yan ni ain kol tu mi pak chung ko khat tho mi kan nia chuwang chuan vok rileng kaldan phuma chuan anwaya thivek tur om taka ngai ani line pathianin ana thoro pui tak min hu tira ani chuan itan ni le thla po chel ding thei ti la mangin lalpan min pola hei le chumi vok in chaka pali chu anwa in tu ma na to lovin lalpana chel ding ta ni ti hi tukin sing chu karon sei chak em maya ti chuan tu na hian pathian mal som na an don te chu kan don tarlan rualin veng na taka chi thla ti turin ka kai chok do na ni ka fa pa hian han lak chu saksela lo enang u ka fa pa hian ei kum nga ni tangin ka vok khoi hi min buai pui to a lo pangte in tu na chon kum som pa ni ani ve to a hey last 5 zir ve to a hian tukin jing chu a sukul kalma in min lak chu sak lo ka hian ka kalna tur ven hi lak khop maya hian in kal chok do na ni pathian khongai na wanga tukin jing a hi kai chok the liu ka ni ti kha karan tar lang ani